Sala station shortko ngoba khona ngisala la Gauteng eMpumalanga eno for Limpopo na kuma audio streaming yamkanalo na fm.co.za kahle Afrika Dzonga kwa ndhawu ya kahle tiko kwa khoto Afrika Dzonga eku hala kule ku tengweni leswi hala kule ku tengweni leswi le kule ku tengweni leswi ne vulavurisa leswiwani ku tengiwa ka nandu wa ku khinsama ka bangi ya VBS swi sungula namuntlha ku tengiwa kumbe ku tivonisa khoto ka vanhu lava va hehliwaka hi ku hisa tilori swi vonaka namuntlha timhaka ta ku tengiwa hi vuntshwa ka ku dlawa ka Senzo Meyiwa ku sungula ka kungela na namuntlha hi mhaka ku va ku cinciwe muavanyisi mi ta tsundzuka ku muavanyisi Mahumela va vuye va ku vuriwa leswaku a va pfukangi se va nge a swi tiveki ku va ta teka nkarhi wo tanihi kwihi ku va va yisa mahlweni na ku tengiwa ka nandzu lowu hi ndlela yaleyo se sweswiwani ku na jaji wuntshwa loyi a nga tshama ku le ku tengiweni yo yaleyo ivi rin'wana hungu leri nghenaka sweswi i ku khoto yi ri mbuyelo wa ku hlawuriwa ka conference ya 2022 ya ANC wu vekeriwa tlhelo ekurhuleni ku hlawuriwa ka vurhangeri bya region ya ekurhuleni ya African National Congress hi 2022 vurhangeri bya byo veri byi vekeriwa mbuyelo walowo veri wu vekeriwa tlhelo hi khoto swi vula yini ai Afrika Dzonga na sai ku tumingisela mnganano FM timhaka totoleta kasi ke African National Congress ANC yiri ka manifesto ya yo liya ya lembe ra 2019 ne va fikelele ikhonomi ya ka 7% wa tiphesente ka leswi va nga swi tshembisa vaaki hawu va ri va fikelele ku ya hi va African National Congress va kombisa ku timhaka ta ku ri ku fika sweswiwani va fikelele 7% wa tiphesente ta 7% wa tiphesente ta leswi va nga swi tshembisa vaaki hi 2019 so hetelela swi vona ku hayi kho swi vula ku Afrika Dzonga loko yi pimanisa na 2019 yi njhani namuntlha Afrika Dzonga African National Congress yi vula ku sweswo se ta va kha hi bula na muhleri hi langutaka mhaka yele ya ha sukeli nyimpi a Sudan nyimpi yi sukile leswaku vanhu va le ku dlaweni siku na siku hi ta huma hikokwalaho ka yini swi nga ri mahungu swilo leswi timhaka ta le Sudan hikokwalaho ka yini ku nga vulavuriwi ngopfu hi tona i swin'wana swa leswi kumbexani swi a hi fanele swi languta tani hi tiko hi ndlela yoleyo so yi va na ku byela ku hi ta fambisa ku yini namuntlha la ne sweswiwani ku sukusela sweswi ku fika hi hafu ku bile awara ya 12 ni lava hina tanihi maAfrika Dzonga hi vulavula hi timhaka ta ngoma no lava kwala ka 30 wa timinete leti ngoma yi tshwini swa tiveka sweswi ku ngoma yi tshwini va ndawulo ya timhaka ta matshamelo ya vanhu na timhaka ta xintu wa Limpopo va vulavula hi timhaka ta ku hundze emisaveni va nkwera vanharhu se mi ri yin'we hi leswi swi nga humelela ka tindhawu ta ka n'we loko swi ta ka timhaka ta ngoma ku fika hi hafu ku bela awara ya 12 loko hi vuya vuhlokomeka ta mahungu hi bula na muhleri hi languta hi leswi swi vulavuriwaka hi vandla ra African National Congress loko swi ta ka timhaka ta 7% wa tiphesente ta leswi va nga swi fikelela loko hi vuya mahunguni ya misava ya awara ya 1 hi vulavula hi timhaka leta ta le Sudan na tinyimpi ti nga koka tikonkulu ra Afrika ayi ku tumingisela mina 0860002543 ku ve na mincino yo tala leyi hi kha hi vona ka ti-social media hileswaku oveti kumbexani ngoma swigoma tshuku swi ngo tshama swi kha swi vuya siku rin'wana na rin'wana hi ta vona leswi hi kha hi swi vona hi leswi xintu xi vulaka swona vhele hi vona swi phandela na yini hinkwaswo leswi hi leswi ntumbuluko wu lavaka swona a hi ku tumingisela mina 0860002543 loko a ku va hi ku nyika xifaniso xa ku hi ku nyika nkarhi wa ku va u tisa matitwelo ya wehe hi ku pfariwa ka nguvu ya timhaka ta ngoma
a hi ku tumingisela man 0860 002543 nongera ko Afrika Wa Vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela 0860 002543 hi kona ku ta korekela wena. Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM makomba ndlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. ila inga kona mingisela Munghana Lonene FM wo sungula hi loyi inhlekani botet leswa madlala masiku lama ko va bindzu why ni vula so etimhaka ta ku pfuriwa na swiphaza ka madlala mi tshama mi swi vona kwini a hundeni a hi languteni ka ku se nguva hinkwayo hi ku angarhela miri yini n'wina hi leswi nga humelela loko hi kha hi languta ka nguva ya timhaka ta ngoma loko hi languta ka timhaka ta ngoma botet mani ta vula timhaka leswaku hi fambile yesi hi vona mara loko ku ri na vanhu lava va nga lahlekeriwa hi vutomi swi ta vula ku swin'wana a swi fambangi hi ndlela ya kahle va fanekele va meka sure ku ri madokodela maya mara leswi ndzi vulaka swona timhaka ta ku ngoma ya masiku lama a ka ha ri yona leya khale botet ni ta vuyelanga mi nga vuyeli hansi a ya ha ri yona ya khale hi mhaka yini ku na swiphaza a le angomeni ngoma ya khale leyi nga biwa le ka chavani le lembe ra 1994 a ku ri ngoma ya radio a ku ri ngoma yo clean leyi a yi ri kona matikweni mahala kaya leswin'wana ko va kambe incini xi onhaku ku va na xiphaza a ni ngo na swakudya mi kuma ku kun'wana a ngomeni a ku swekiwi a ka ha yisiwi xivonelo se xiphiqo xa xiphaza that's why ni ku na swo sweswo a ku fanele ku ndliwa timhaka ta xivonelo sweswo a swi ndlisiwa swo khale ku swi cince kwini why swi fanele swi moderniziwa a ni va ta vula ku timhaka ta mfuwo na ndhavuko a ti yimangi ndhawu yin'we ti le ku ndzundzulukeni ku ya hi ku cinca ka minkarhi that's why na mahanyelo lama sweswi na mahanyelo lama makhale ma hambane ngopfu se a hi fanekele swilo leswiwani swa madlala swi vheta swi va ku ri swilo leswi fikisiwaka makumu vanhu va tiyela hi famba hi ku ya hi famba na minkarhi mi dyile vuswa n'wina xikalavito ni dye kahle ngopfu menda xa ni mi byelile ku ka lowa ka chavani a ni ri kona hi 1994 ne mi twi so ne mi twi famse sweswo mingiselo Munghana Lonene FM 0860 002543 a hi ku twi ku wena u angula u ku yini hi ndlela yoleyo un'wana hi loyi nhleka botet papa ni pfukini hi pfukeni mi njhani papa na hina siwe matimba lamanene ra bushbuckrisha me kahlale ngina ni discuss le ka mhaka ngoma leswi endla swa ni nga twisisi a ni ri murhangeri wa Centralesa u Yohani se xivutiso xa mina ndzi vutaka ko why tingoma leti nga fani na why ni vula swona a Limpopo i tshile mara la bush a yi tshanga a yi tshanga na ku hundzulela ende loko ni languta Limpopo lembe na lembe ngakuva tingoma ti huma before xikolo va pfuna mara la ka hina loko ni cheka va ri ti ya huma hi August ma vona swa ku na ku hambana kona se ni ku tsala swa ka minawu loko ya huma hi August swi vula yini a va sungule va lo hlwela ku sungula ku endleka yini a va dyondzi xikolo vana lava ku endleka yini hi leswi ni ti vutisaka ku swona leswa ku na ku hambana kona se ni ku tsala swa ka minawu loko ya huma hi August swi vula yini a va sungule va lo hlwela ku sungula ku endleka yini a va dyondzi xikolo vana lava ku endleka yini hi leswi ni ti vutisaka ku swona leswaku na sweswo because loko ni languta ku na kun'wana ta leni ti tirhaka kona munhu loyi tirhaka yena i mpimo ku yena ngopfu u ti hundzulelile ta yeto loyi u ti huma hi ti 3 4 5 August tin'wana to ka ku humelela nchumu ma yi vona se na mina nga twisisi swa ku humelela yini ku ni va tindhawu ta ku tala ku nyikiwa around ti ta humelela hi ti 29 kumbe ku feka kona se ni vula ni ku hi lani nga twisisi kona ni ku a ni ri murhangeri wa Central ku Yohani i Gkoshi Mokoena se minawu leyi u vekisa ku yini kona swi vula swa ku va ka xikolweni August va fanele ku tirha tidyondzweni ndlela yin'wana mara hi le ku ti chela tingoma ne mi twi bot no hi khetile ku minkarhi ya ku tala loko hi va lava Hosi Mokoena hi tala ku pfumelelana kambe loko se hi ya moyeni hi nga ha va kumi a hi to va lava na hi chava ku hi nga va lava ivi hi va kuma hi twanana ku hi ta vulavula na vona tlhe swi dumisa ku hi ta vulavula na Hosi Mokoena mara ku se hi ya moyeni hi nga ha va kumi
se antivi ku hi ku yini loko xiyimo xi tetani kambe 0860002543 ku na un'wana loyi enhlekani ehlekani na vaxumi minjhani hi pfukile minjhani hi pfukile akhesa hayi ngoma phela hi va vonile vafana va vuyile hala matlhelo ma hina halawani vo Mdavula Papazela vo Gumbani akhesa va vuyi kahle a hi twangi swivikulu swo biha ho va na stori ka lava hi nga swi twa kwahala ya matlhelo man'wana ku na vana lava va nga kumeka va hi siya lava vanharhu ku nga vuliwa mara all in all swilo swi vi kahle majaha majini vuswa hinkwavo ha va hoyozela na va lavo dubunya hi ta ku yini ha va hoyozela va lovoya wu kha wu tshwa mara swa hi tsakisa ku va vuyini swilo swi ri kahle mara a no la ku veka nyana swin'wana hi mhaka ya hina leya hogo papa vanhu lava va ku haxa mahungu ani van'wana a hi swi vona la ka social media la swi kha swi vulavuriwa so a ni tivi ku swilo leswi a swi kha swi tsaliwa lawani hi ku a mi kuma va fanisi munhu va ku u tsaki ngopfu ku va a yika madlala ivi va helela va boxa na swi va ku swi kha swi humelela kwele lero ivi se va hundzula ingaku matlala a wa ha ri na hloniphi kahle ma swi vona hi leswi a va famba va kha va swi tsala la ka ti-Facebook la lava a va tsala hi vahi lava humaka ngomeni hi vahangalasi va mahungu i va mani hi lava va hangalasaku mu kuma ku va tsala lawani ku heyi halawani ku hi kwihi swi fambi kahle na mani u tsakile ku va a yi angomeni va tlhe va boxa ku kwele ngomeni a ku endliwa yini swi ku yini se ni vona leswiya swi nga tshamisekangi ma swona hi ku swi gina swi endla matsala wa hina wu nga ha vi na xizizi ma swi vona wu nga ha hlonipheki kumbe xivutiso lexi ni nga mu vutisaka xona kha hi hetisela i ku swi kahle ku ndliwa yini le aka madlala swi nga tiviwi kumbe a swi kahle a swi kahle a ni khale a hi kuli hi tiva ku swi leswiya a swi nga tiviwi ku le ku humelela yini ene ku hanyisiwa ku yini mara sweswi loko mo swi xiya swi va na nhwanyana u tsanana la a ha ri ku thuga mama u va kha swi tiva ku ka matlala ku ya endliwa yini swi ku yini ma swi vona se i swi leswi kambe xivutiso xa mina hi xexo xa ku a swi kahle kumbe swi kahle ke ku swi tiviwa leswi endlekaka a swi kahle swi onha yini ma swi vona swi onha ku matlala a wa ha vi na hloniphi kahle ma swi vona a wa ha ri na xizizi lexiya a wu ri na xona khale nemetweni ma swi vona nemetwile xuma inkomo 0860002543 wena u ri yini hi kona ku ta korekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki munghana lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus emakumembiri mona timinete ntsena ku bela wara ya 12 ivi ndave zitha Gkoshi Mokoena va ku hayi Khalanga nga vuli ku mina loko ni laviwa ni kumeki ni kwala ni kona i ri yini yimani va amukela ndave zitha nhlekani ikhensile nkulu wa munhu a hi xota vayingiseri a khensa swinene mani ku na vayingiseri a ku hundaku la i vulavula hi timhaka ta ku ngoma i wa khensa ku sweswiwani a Limpopo yi herile kambe a Mpumalanga a yila ku hela i vilerisa hi ku se swi ndlisa ku yini swa xikolo n'wina mi tiva yi ngoko muyingiseri loyi a nga fona a ni n'wi soli ene vhele u tiyisile hale Mpumalanga tini ya tingoma a ti sina huma ni sweswi kasi lexi endlaka sweswo nkulu wa munhu leswaku hale Mpumalanga va tingene late for example la Bushbuckridge for example tingene tin'wana ta tona tingene hi ti 3 tin'wana tingene hi ti 10 ta June so kasi loko swi vuka then swi delay nyana kambe a hi swi promote a twana swona because hi lava vana va sala endzhaku exikolweni leswi tsakisaka nkulu wa munhu hi ri vanhu lava zitha va la Bushbuckridge hi vitane department ya ka education swa ku ku ni plan yi le va ta yi endla swa vana va nga le Ngomeni
because xikolo xi ta pfula va nga si na vuya hi loko va hi tshembisa va ku no yi ta va koho leyi va ngo i catch up program hleke vana va nga sali ndzhaku va ta va teka through all the lessons la ti ri koho va nge si nchumu swa na vo va at the same par ni vana van'wana lava ri koho hi leswi hi nga swi endla nkulu wa munhu swa ku vana va nga saleli ndzhaku exikolweni hosi ya mina kuve swi hambana kwihi na tindhawu tin'wani Ndabezitha ni le ku languteni a Limpopo ku ya hi vurhangeri bya hosi Mdavula va ri ku na nguva ya ngoma i ku sukusela hi siku leri ku fika hi siku leriya se swi vula ku kwala xikarhi laha a swi na mhaka ku n'wami ta nghena se ku ri ti 10 kumbe timani kambe loko yi sala yi ku ti 15 hinkwayo ngoma yin'wana na yin'wana leyi nga koho ya tshwa se a Mpumalanga a mi ri hava sweswo tanihi hi xiyenge xi langutaka timhaka ta ngoma ku tiva ku nguva ya ngoma i ku sukusela la ku fika la leswi vula ku lava nga nghena va hlwerile vo to ya va madubunya kokwana swi nge fani va ni reason swa ku why va swi endlisa sweswo hi xintu kokwana engoma ya wupfa ngoma se yi wupfile then hi ko yi humaka na ko nkarhi va ku huma u vekiwa hi vatswari va vana swa ku loko u nga bi ngoma u viti vatswari tanani ta vona vana van'we va ta va vona so va ku n'wimeri yini ngoma yi huma rini ke i vatswari va tsakaka siku swa ku siku ro karhi engoma yi nga huma va tele hinkwavo vatswari va ri koho le harini leyi ku nga ni ngoma so ya le Limpopo a ni va soli na kokwa yi nga hi ndlela ya voho kambe hela Bushbuckridge i vatswari va vekaka date ku he mbi wa ngoma u ta veka siku ra ku nghena ntsena eku huma loko ti hundzulela ti vekiwa hi vini va vana so leswi hekelela Bushbuckridge nkulu wa munhu swi hambana kwalano because a hi veki swa ku fixed date swa ku hi siku leri a ku endleka yini sweswo nkulu wa munhu ku swi hambana kwalano kambe swi famba kahle ngopfu because hambi sweswi vhiki ra ku hela vatswari a va hlanganile va veka date ya tingoma ta ti huma rini van'wana va huma hi ti 5 van'wana hi ti 12 hi vo vini va vana va nga veka sweswo kokwala a mi ri va Ndabezitha a hi swi koti ku va chova hi ku nona kanjhani hi siku ro karhi a yi humi hosi ya mina nkulu wa munhu ni swi twisisa kahle swi vula ku na loyi a vilelaka xo sungula a nga va ri han'wana a ngomeni o hi yo tsakisa hi ku fananisa swilo a kha a nga yangi tinhlengeletanini letiwa swi clear ku swa nga ri kona because n'wini wa ngoma nga veki date ya ku huma ka ngoma ku veka vini va vana a nga ri kona kambe na mi twisisa loko a twele vanhu swa ka va exikolweni a ndzi mu soli kambe swi clear swa ku laha ka tihleta leti a ti ri koho vhiki ra ku hundza a nga ri kona a nga yanga ni ku ya kokwana swi nga endleka ni ku yima nga yimbanga Ndabezitha kambe n'wina mi te mi dyeri ni vuswa 1970 1970 ndi dyi xingana kokwana kahle futhi ni huma ni ri mfana ni tiyile hi le yi teka nkarhi wo tani kwihi 6 months a yi teka 4 months kokwana 4 months hinkwayo hi ri le ngomeni ya loko hi huma a va se ri majaha se va sungule ku rima hi ko hi humaka hi va September October hi nga yi ngoma kahle kokwana a yi leswaku kufumeta swa masiku lawa a ni swi tiva ku miya kwalano ni vitwini ni mtweni Ndabezitha hlayisekani inkomo ikhensele madakhense ngopfu nkulu wa munhu inkomo iseswo mingisero Munghana Lonene FM i hosi Mokoena a yi kumeni un'we ha ri na nkarhi a ni ku hi kuma un'wana nge vi na nkarhi yena ya twa kuma unge misava ya awara yin'we ta va ya yimisekini se sweswo hi minkarhi hinkwayo ni tshama ni kha ni swi vula na sweswi na ngeta ni ri minkarhi ya ku tala ku vilela kun'we swi nga mi khumbeki swilo leswi a ni swi tivi ku hi ni ndava mi ni cha ku yini a swi mi khumbi kambe yin'we mi vilelaku a va tsakile vinyi va vana loko va kha va tinana hi swiphandela swiphandela hi swona mundzuku swiphandela i swingubyana swin'wana swo tala ayi mani kambe leswiya swo vanhu va hluvula a ni tivi leswiya swo vanhu se va hluvula na swirhangisi a ni tivi ku swona swi va swi ri leswiya swi va swi ri swin'wani se swi va se swi ka swi katsa na mpucwani leswiya swi va swi nga ha ri swona kambe hi ntumbuluko ha swi tiva ku la xifuveni hayi loko hi vuya vusweni vanhu a va mbali nchumu la xifuveni ha swi tiva sweswo mara se mi swi
semi swi I don't know ngwangu yemsava ne swi tshikane ne swi tshiki ayi yini ya kuma mangu yemsava awara ya n'we ku ya ta va ya yimise ku yini hi nga heti nkarhi n'wino a hi amukeleni bongi n'wan'wanati maluleke ayi loko swi koteka a hi sukeni hi yima hinkwenu kwana hi nga ko hinkwerhu kwala hi nga ko a hi sukeni hi yima a hi beleni mavoko hi amukela bongi n'wan'wanati maluleke a hi byela ku mangu ya misava ya awara ya n'we ya ta va yimise ku yini ya bongi Mbombela Sabi White River na le Hazyview Ditaka wena twi eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Ikona ku ta korekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM Makombandlela yingisela twi eka SABC Plus va the African National Congress hi ku ya hi matsalani general tatana Fikile Mbalula very 70% ta leswi va nga tshembisa vaaki hi lembe ra 2019 va swi fikelerile n'wina miri a hi amukeleni muhleri wa tipolitiki tatana good enough Mashego evo hi nga ta va kha hi bula na vona hi ndlela yaleyo hi twa ku va yi hlela njhani va wu hlela njhani mbulavulo luwa wo nga tisiwa hi tatana Fikile Mbalula tanihi matsalani general wa African National Congress a ni tivi hi ta twanana ke ku ni voni nga ri ku busy lava nga kona Mashego hleka Enhlekani ba mi pfutela braphet ninjani na vayingiseri va Munghana Lonene hi pfukile n'wina minjhani na na me ni pfukile a khensa swinene mani minkarhi yo tala loko fonela vanhu ta twa ku handle ka madlala a hatlisanyana swi hela ni ka sweswi a swa handlu hayi nga swi kota ku vulavula no inkomo Mashego tolo African National Congress hi nomo wa matsalani general a va kha va vulavula na vateki va mahungu hi timhaka ta hlengeletano leyi va nga va na yona ya NEC ka swin'wana swa leswi va nga swi vulavula swi nga mahungwini sweswi i ri ku va ri 70% ta leswi va nga tshembisa vaaki hi 2019 va swi fikelerile loko mi twa mbulavulo luwa n'wina tanihi muhleri mi te yini u vulavula i mhaka ku ri a ni ri loko va a byela vanhu va mahungu ku ri a va vulavula yini va ri ANC wa swi tiva ku ri a va swi tivanga leswaku ku ta vulavula mhaka ya njhani ku ri a va khomanga kumbe manifesto ya ANC ya 2019 na ku ri a va tsala yini so loko a sungula vulavula nga swi koti ku ri wa refera sweswi ku no mara mi vulavule i 2019 America ta endleka 1 2 3 mara swi endlekanga mara leswi swi nga ri koho a nga vulavuli ntiyiso ku na kun'wanyana laha i nga vulavulaka koho ku ri no va swi endlile kumbe mara a swi fike ka makumbe kombo i ku ri a va vulavule i mhaka ya ntirho kumbe loko i lava ku tsundzuxa vayingiseri ku ri va vulavule yini 2019 va vulavule ku ri va ta endla ntirho ku ta va na more jobs ta va na ntirho ku ta va na decent jobs va vulavule ku ri va ta yaka ikhonomi ya ku ri tirhela vanhu hinkwavo va vulavule ku ri ku ta va na quality health for all va vulavule ku ri ku ta va na security na comfort for all va vulavule ku ri ku ta va na safe communities na save lives va ku ta va na skills revolution va ku ta va na capable honest government but ku ta va na a nation united in diversity i to leswi a va vulavuleke to hi 2019 so mara loko i swi languta sweswi ku ri yini leswi swi vulavuleke swa ku swi endlekile a va ku va ta create 275,000 ya ti-job ya mintirho hi lembe ku vulavulaka leswi vulavulaka leswaku sweswi a ku fanele ku ri vanhu va ku tala kuma ku ri va le ntirhweni mara hinkwerhu ya swi tiva leswaku a swi endlekanga leswaku ri va create 275,000 ya mintirho hi lembe and va vula leswaku loko munhu a huma le university va lava ku thusa swa work experience loko lava ku tirha le ka mfumo kumbe kun'wanyana a ku fanelanga va vutisa ku ri u na experience ya le kwini loko u huma university mara na sweswi loko o hlaya ti-advert ta ntirho wa le ka mfumo wa swivona va tsale ku ri hi lava munhu wa ku ri u na 5 years experience 3 years a ku na lava vulaka ku ri a va lava munhu experience mara leswi swa ku va swi vulavurile va swi endlile va vula hi mhaka ya minimum wage hi 2019 a ku nga na minimum wage kahle sweswi ya tiva leswaku minimum wage yi koho loko u sungula ntirho ku na mali leyi faneleke ku ri hakeriwa yona mara a ku na monitoring so yi leswi swi endlaka ku ri swi nga endli 70%
loko i languta ka ikhonomi ya hina sweswi a yi tirheli vanhu hinkwavo ku na vanhu va ku tala va ku ri hava na ntirho i nkarhi leyi ku tatisiwa 350 rand a ku ri leswi government yi twisisa ku ri vanhu a va swi koti ku kuma ntirho and ku laveka va pfuniwa hi ndlela yin'wanyana so ku na vanhu lava loveke ntirho na ti-statistics ti humile ti komba leswaku ku na ntirho more than 100,000 ya vanhu va ku va love ntirho ku sungula i 2022 2023 so a yi ntiyiso kwalaho na kona and na loko yi ta ka quality health for all ni nga vula le mhaka ya laha Bushbuckridge a ku na titliliniki laha Bushbuckridge ta ku ri a ti tirha Monday ku fika ku sungula Musumbuluku ku fika i Sonto sweswi tliliniki ku fana na tliliniki ya le Xatali le Bushbuckridge titliliniki ta kona loko ku fika Lavuntlhanu vatirhi va le titliliniki va tirha ku fika Ravuntlhanu Mugqivela na Sonto tliliniki ya pfala yi fana na xikolo so loko va ku quality health for all hayi quality health loko va ku byela ku ri ku laveka wehe u vaviseka ntsena hi Musumbuluku ku fika Ravuntlhanu Mugqivela u fanele ku ri u nga vaviseki va vula le mhaka security and comfort inkwerhu ya tiva ku ri July 17 yi endleke 2021 endzhaku ka yi endleke 2020 endzhaku ka 2019 leswi vulaka ku ri a va swi kotanga ku nyika vanhu security ku nyika vanhu comfort ka ti-safe communities leswi endlaka ka Diepsloot sweswi vanhu va le Diepsloot va vula loko va lava ku va na president Limpopo Mpumalanga KZN na North West ku na titiraka ta ku tala ku ri vhiki leri hundzeke ti chisiwile so a ku na community leyi va vulaka leswaku vanhu va safe ka skills revolution na koho yi nge vulavuli ku ri ku na ti-skills revolution ku ri 2020 va vulavula hi mhaka ya third industrial revolution mara loko o yingisela kahle Braphet sweswi tiko misava hinkwayo a va vulavuli hi third industrial revolution va vulavula hi mhaka ya artificial intelligence AI vhiki leri hundzeke i swi vonile lava vo Mark Zuckerberg va tisa leswi va ku na threats ya ku ri yi ta lwisana na Twitter i fikile threats ya va se silela Afrika-Dzonga mara loko u languta le European Union a yi fikanga threat va lava ku languta ku sungula ti-regulators ku ri i ta protecta njhani vanhu va le European Union so munhu a nga ti vutisa ku ri loko yi vulavula hi ti-skills ngopfungopfu ti-skills ka IT swi pfuna yini ku ri threat fike la Afrika-Dzonga vanhu se va swi kota ku yi tirhisa mfumo wa la Afrika-Dzonga wu yi languterini ku ri i ta veka vanhu va laka risk kumbe data ya laha yi ta tirhisiwa njhani leswi kombaka ku ri liya ya skills revolution a yi koho a ku na ti-skills laha ta ku ri va nga swi kota ku analyza swilo swa ku fana na AI swilo swa ku fana na vo Meta na vo Instagram ku ri swi tirhisiwa kahle na capable honest government hinkwerhu ya swi tiva ku ri sweswi vanhu va rila i corruption ku ri report ya Zondo i nyikiwe President Cyril Ramaphosa endzhaku ka 2019 kwareliwa ku ri a ku na implementation na Chief Justice u relile n'hweti leyi hundzeke Parliament va kwata va lava ANC ku ri ku laveka a tiva ku ri office ya yi le kwini ku ri a ku na leswi va ku i consequence management so yi nge vulavuli ku ri ku na capable honest government loko vanhu va ku ri va implicatiwa ka state capture deputy president wa hina u ta vula ku ri hayi vanghani va mehe va lava nga kariteki ngopfu vanhu va ku va implicatiwa ka state capture van'wanyana va le parlamenteni na ndo a lovile sweswi wa ku ri a ri minister Tina Juma Peterson ka mhaka ya petrol ya diesel ya ku xavisiwa ka inkara Jacob Zuma a ri implicated mara i munhu wa ku ri a ri ka portfolio committee le parlamenteni swi kombaka ku ri a ku na government ya ku ri honest la Afrika-Dzonga so a ni voni ku ri leswi a swi vulavulaka tatana Mbalula i ntiyiso kumbe ku na 30% ya leswi va swi koteka ku swi endla mara hayi 70% kumbe 20%. kumbe ku vulavula ka vona hi ndlela liya swa va pfuna kumbe swo va vangela ku hlaseriwa hi ku se ku langutiwa swihoxo ku tlula leswi nga endleka hikokwalaho ka ku va tinyike ti-percent teteleto swa va pfuna hikuva a ni ri sweswi mbele loko ni na wena ka manifesto ya vo ya 2019 mara va tiva ku ri vaakatiko a va fani na mena weva ku ri loko a vulavula va taka manifesto va languta ku ri kasi yini leswaku ri swi endlekile na munhu loko a va ku 70% u ta ku eya mara mehe a ni nga na minimum wage ka ye 100% a ni nga na ntirho sweswi ya tirha ka ye 100% mara fikile mbala ku laveka a ku 70% ya ti-manifesto ta vona ku laveka a vulavula leswaku ku na munhu ku ri loko a nga na ntirho a na ntirho hi 100% so va swi tiva ku ri hi mena we vanhu va ku ana hungu lava leyi va hlaya mari vanhu kahle kahle vaakatiko va nga swi endli leswi se loko hi kha hi languta tatana Mashego hi kha hi languta xiyimo lexi hi nga langutana na xona tanihi Afrika-Dzonga swin'wana va nge swi vula tatana Mbalula va kombise timhaka ta ku
loko mi languta ku hambi hi ri na ku ri na ku tika loko swi ta ka timhaka ta ikhonomi 0, yini yaleya mi vulavulaka yona le ka GDP yo komba ku tanihi vandla hi le ku endleni xa n'wanchumu loko mi languta hoyi leyi nga languta na yona kusuka ka ku hisiwa ka tilori ku ya ka timhaka ta ku pfumaleka ka mintirho hi ndlela yaleyo na sweswi hi humaka ka vantshwa lava nge le ku rileni hi timhaka ta ku a va le ku kumeni mintirho mi vona ku ka ku endliwa ku ringana ku lulamisa xiyimo xa tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hikuva van'wani se va vulavula na ku se kumbexani hi nga va hi ri a failed state se yi konde koka se leswi ku laveka swi endleka la Afrika-Dzonga hi mhaka ya ku ri ku na ti-delegate ta ANC kuma ku ri ti-4,000 va le conference-ini va fika va teka ti-resolution ku ri ta misava i ndlela leyi tirhaka yona swi nge tirhi so loko munhu a ri president ANC ku fana na Cyril Ramaphosa swi vonakala nga ri wa livala ku ri i president ya Afrika-Dzonga a yi president ya ANC a ntirho wa yi ku implementa ti-resolution ta le Nasrec i ku implementa nawu lowu ta tirhelaka vanhu va le Afrika-Dzonga hinkwavo so leswi swi ta endla ku ri ku va na fair state mhaka ku ri loko ku va i va ka fresh loko va lava ku ri endla swin'wanyana na yehe wa yiva na ku ri va ANC no ni mi twele Mashego ni khensile swinene nkarhi wa n'wina Mashego hlayisekani ku dya ku engeta Ngoma good enough Mashego hi vo hi bula na vona mingisero Munghana Lonene FM hi vulavuleni African National Congress yi ri 70 wa tiphesente ta leswi va nga mi tshembisa va swi endlile n'we ri yini hi vulavula hi sweswo ntsena ku sukisela sweswi ku fika le ka awara ya n'we 0860002543 n'wina mi angula mi ku yini ka mhaka hiyo yaleyo na ri teka riqingho rero na tshembisi kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka leswi hi kona ku ta korekela wena Afrika Wa Vulavula 12 to 1:30 exikarhi ka vhiki Munghana Lonene FM makombandlela yingisela thwi eka SABC Plus iri anga kona mingisero Munghana Lonene FM 0860002543 tirhisana mathewele tpr sabc.co.za at Afrika Munghana i Twitter handle maka ma endla leswi mi nga komberiwa musi hi xipano xa dzumba na mina ku tiva mani nga vona n'wina mi kha mi haxa dzumba na mina munduku le a ka sikhukhuza hila na hina hi nga ta ku tisela na kona ku Afrika Wa Vulavula kusuka kona munduku laya aka sikhukhuza camp se n'we mi nghena ku khuluka munduku vetana mi swi tiva ku hi ta va hi ri matlhelo hi ta va hi ri matlhelo ya kwalaya i mana amukela xikala vito la ni twa ku va khomeni xikala vito nhlekani ayi president Mashego mi njhani baba hi hlayisekile ngomwe hayi vatomi matsalu SGI va ti dula nenge mavonelo ya mina kahle ka ku ri ni vela ni angarhela nhlangano hinkwawo i mhaka yini hikuva loko mi tsundzuka kahle tiphesente okay mo ni sungula la tiphesente leti vona va nga ti nyika tona ti le henhla ngopfu ka swilo leswi vona va nga swi endla eka nkarhi wa sweswi xa vumbirhi president va rhange va ku government a yi nge swi koti ku create mintirho mara ka manifesto vete vona va ta create mintirho hi yona issue yo sungula leyi i nga ri va ti contradicta vona hi xivona a no la ta kandziyela ngopfu yaleyo kambe a hi tlheleleni le ka tiphesente mi nge ti le henhla mi languta yini loko mi fika ka ku ti le henhla tijob mintirho yaliya va nga vulavula hi yona ya ha ri hansi swinene xo sungula xa vumbirhi crime na yona yi nyanya ku tlakuka xa vunharhu magondzo na wona a ya le ka xiyimo xa kahle loko mi langusa nkarhi hinkwawo ku ngheneni ka swirilo swa mapatu aka ndzawulo ya rihanyo nakona swa fana ku ri a ku na ndzawulo leyi i nga ri yi le ku phefomeni hi ndlela kahle a va fanekele vo lo ti nyika ku hayi ka swilo leswi hi nga mi tshembisa swona hi 2019 hi endle 0.5% ka leswi a hi mi tshembise swona hayi lembe leri taku kumbe xani hi ta tlakuka hi tiphesente to karhi leswi me swi vonisiwa ku swona mahaxi Nemetri papa. I can't.
0860002543 nakona ko Afrika Wa Vulavula ile ka Munghana Lonene FM a hi ku tukuwe u angula ku yini ngopfu loko kha hi languteka timhaka leti hi bulaka hi tona nhlekani lowu i sweswo mingisero Munghana Lonene FM a hi ku 0860002543 n'wangulo wa wena wu ri yina yena ni Pitori hi twa ku va angula va ku yini budunisa nhlekani Mashi me pfukeni ha pfukile me mi tsundzuka switshembisa sweswo va nga swi tshembisa hi 2019 va swi tshembisile ivi 2020 va na covid mara ku tala leyi u fanele yi endla leswi va nga swi tshembisa ivi ya phala ka covid after sweswo ku ve na leswiya swa ku sabotage va nga luta va hisa swilo ti-factory va hisa ti-mall leswa swi visele endzhaku ku tirha yo yi tirhile mi ta ka mi nga swi voni swa kahle because ku ya phusa ezi va yi sabotage tlhela ndzhaku a swi onhi nchumu ni kombeni leswi vi nge swi kahle n'we ni kombeni swi kahle swi tele mitirho va yi kumile vanhu NSFAS vanhu va karhi va pasa swikolweni ma swi twisisa swi kahle ngopfu va nga swi endla mani kinga bila ku sabotage vanhu va sabotage va tlherisa ANC ndzhaku leswi va vo swi endle vomu lava ti-opposition party va ku ANC yi nga pfuki voteliweni next year mara next year hi ta wina futhi ni byeleni loko mi ku ti-opposition party to swi endla hi vomu mi vula ku ti-opposition party ti sabotage ANC hi kundla yini hi to ti nga tisa covid hi to ti ndlaku stage 6 ti sabotage hi yini ti-opposition party stage 6 stage 6 opposition party va hi vona lava ti-party leti va tshova michini ya Eskom leyi va ti-cable tivi ti-opposition party leti wa ku ANC ta nga voteliwi hi nga chavi ku vula ntiyiso ANC yi tirha kahle ngopfu swinene yi achivile 70% va vulaka yo yi achiviwile lava nga na result va nga swi voni mara va swi vona sweswo va hesa matiraka ma hesaka matiraka sweswo matiraka ma le ku tshweni i va ma hesaka matiraka se yini i opposition yale yi hesaka titiraka hi vona ku na swin'wanyana va nga laveki ANC va ngo next year va lava ku khisa va vatolo va meka swo va yisala ndzhaku ku ri zeyiwa ANC a hi na problem yi tirha kahle swinene country ya hina laha yi nga kona mhaka ANC se country ya hina yi laha yi nga kona hi mhaka ya ANC ma swi tiva ku loko ANC yi teka mfumo lowu a ku ri hava load shedding se loko sweswiwani country ya n'we yi ri na load shedding mi vula ku mi khensa ANC ku va se ku ri na load shedding loko ANC yi teka mfumo 94 ku nga ri na mafurhele ma nghena ya nga ri na maphepha sweswi wa ku nghena mafurhele ma nga ri na maphepha hi yo mhaka swilo swi ri so se a ni swi twisisi se hi swo swa kahle sweswo kumbe hi swo swo ka swi nga ri kahle leswi nga onhela vanhu va le handle ku va tele ngopfu lani handle vanhu lava va party ya njhe sweswo va ngo ku na va FNB va celebrate 10 years leya vona ya va ku tele vanhu va le handle laha mara ku se ku ya votiwa va nge kumi nchumu hi nga chava ku vulavula ntiyiso ni hi nga chava ku vulavula ntiyiso i cini lexi ndlaku ku ta ku tele vanhu va le handle a ni ri va tele va nghena va lava phati la ku tshuka lava va ku vanhu va le handle ku tiboda va nghena so nawu wu nge vi kona ku ta va sweswi nga xiswona mara ANC yi nga yi foli ka hinkwaswo swi nga ka na South Africa ANC yi nga yi faki laha hina vini ANC yi ndla swona ANC yi ndla swona mi tshame mi vona kwala ku ri na swigevenga deep state lomu ku vanhu lava le handle loko va ta va tshama kwini hi hina va nyikaka tiromu ta ku tshama hi hina va nyikaka hinkwaswo leswi va nga na swona nwa loko se hi jika hi ku ANC ANC a hi na problem hi nga yi hoxi ka hinkwaswo leswi nga swi nga lano hayi humbeni ka ANC hi ti blame hina vini danke putet ni between with them katsi i timinete ta nkombo ku nga si ba awara ya 13 ni le ka TikTok ni kona Khalanga Pet Mateo la hi fambe swin'we mingisero mina na khensa swinene n'wina mi ngele ku fambeni na mina a hi fambeni ku tisela n'wina ko Afrika Wa Vulavula n'wana mingisero lo nhlaka n'wana tinhlekani leswi minjhani papa hi pfukile njhani n'wina hi pfukeli papa khensa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'wina hina hi la ku vulavula yale ya ANC leyiwa hi ku laha ku nga na ku fuma kumbe ku nga na nchumu lowu ngo i vufambisi swi nge endleki ku nga ri na xisolo ene swi nge endleki ku nga ri na lava va khensaku hi mhaka hi leyi
loko na van'wanyani karhi hi rila hi ku hey ANC a yi endlelangi nchumu van'wanyani sweswi va tsaka va ku ANC yi endlele swa kahle ngopfu hina tindhawu lomu a hi tshama kona lomu hi tshamaka kona ku nga tiyindlu ta ti-RDP van'wanyani va ku hey ANC yi hi pfunile a hi hlupheka loko hi famba lomu madorobeni hi vutisiwa leswi na leswiya kambe kusukela hi mpfhuka ANC yi nghena a ha swi voni sweswo van'wanyani va ku hey ha hlupheka hi mpfhuka mfumo wu teka lowani wa ANC wu teka mfumo mitirho a yi kumi aha ni mitwile mi vulavule kenta hi van'wana se a hi vulavuleni hi n'wina hayi mina ni ri ANC yi le ku tirheni kambe hi to ka hi nga neli hinkwerhu swi nge hi ringani hinkwerhu mina laha ni nga kona ni yi vona yi ri ku tirheni sweswi yi nga swi endla so ya mahlweni swi nge heli hi siku rin'we yi tirhile tiphesente leti vona va ti nyikaka tona ina aka van'wana hi nga ti vona ti tele ku tlula leswi va nga swi endla kambe mina ni vona ti fambisana na ntirho lowu va nga ku endleni ku fana na loko va endle yini ni vurile ku ri swindlwana va akile chucheko hi wu kumile hi nga swi anamisi a hi vuyeni ku sukusela hi 20 tiphesente leti vulavula ku sukusela hi 2019 ku fika namuntlha hayi kusukela hi 2019 ku fika namuntlha swilo swa karhi swa famba swintirhwantirhwani leswi a swi nga ri kona se swa karhi ha ti vona ti-tender ta karhi ta endliwa lomu switandini kha hangeseliwa swiphayiphani swa mati hi ku famba ka nkarhi hi ta makuma mati sweswi na mapatu man'wanyana ya karhi ya endliwa hi ku famba ka nkarhi ma ta hlangana mapatu lama nga ku endliweni vula na ku a xitandini nga kona michini yi le ku celeni yi kha ya nghenisela tiphayiphi ku ri ku ta kumeka mati sweswiwani ma vona ni mitwile baba i ku hi nge khesi hinkwaswo ni swin'wana hi ta sola swin'wana a hi kheseni ku va karhi va hi pfuna ni mitwile baba no hi swona enkompa bakhetsa 0860002543 u yingisele nongonoko Afrika wa vulavula komgana lona FM inhlekani minjhani epfukele minjhani ipfukile mina vukeya la ka makhasa muwawa papa mina ni languta kanetana naswona a ni tivi kun'wanyana swi nga va swi karhi swi humelela kambe ka a hi sunguleni hi lunghisa leswi ku na xiyanimoya kwala mi nga kona xi ndla leswiya hi xinghezi va nge ri i standing waves se loko a swi koteka a mi ta susa kumbe mi xitima ku endlela leswaku hi ta kota ku twa n'wina ntsena inkomo wanyana radio liya vulavulana ni vele ku timeni lava va hungutaka n'wina yana ni mahlweni vulavula kombela ku timeriwa radio hayi vukena mi tshamisekile vukeya se mi nga ngheni moyeni mingiseri wa mina mi pfulele xiyanimoya swi ndla magandlati lama matlhe ma vuya ivi ma fika ma yima ivi ma heta lama kwii i ti-standing waves letiya kambe hi lava vukeya mina ni la ku ta vulavula hi la ka makhasa muwawami la hina la ka makhasa muwawami a ku vulavula ntiyiso hi mpfhuka loko mfumo lowu ve kona ku hava lexi hi nga tshama hi xi vona va hi endlela xona a hi na patu a hi na tliliniki loko ku va la ka hina ka makhasa muwawami madodi sundane ku hava na nchumu hambi mati wanene hi na 15 years va hi borhele phayiphi va ku va ta hi tekelela gezi na namuntlha na sweswi mati wa hanyi ku xava kambe a hi sunguriseni loko mu ku ha nchumu swi nge vitisi ku ku na patu rin'wana ra ha ku cheriwa gravela kwala ka madobi kwalano loko mi famba hi la ka i yini feyeboa ku ra ha ku ri graveriwa sweswi ri leswiya bomu leriya a ri kaula ka makhasa madobi makhasa madodi sundani ku hava na patu na nchumu na tliliniki ku hava na mati ku hava hinkwaswo swi sweswo kambe a ni yin'we mi votaka na se hikokwalaho ka yini mi tama ma vhota vanhu lava nga mi pfuneki hi nchumu a ni ku namuntlha hi hlamula hi mhaka ya ku ri veri va endle 75% 70% ya
se hi hlamula hi mhaka ya sweswo hina sweswo na siku na rin'wana hi tshama hi swi vona lana leswi vulaka ku ya hi n'wina vandle noto la ka hina ko va na rivoni rin'we va nga ta va ta ri veka laha ra pole light ntsena rivoni swa khale naswona ku nghene makhanselara hi ku titana hi swi tshama mati manene hambi patu tliliniki ku hava ndhawu leyi nga ka yona ni byeleni patu leriya ra kusuka ka majosi marivo hi leriya kusuka laha kambe le ku hi le ka error hi le ka kwalaha ka majosi ri fambisa sweswiya mi suka ka error ri jika ri ta haleni ka makhasi ya a ri fambeki ene ko ku nga na tliliniki ya hina kokwaleni na le davani ko ku nga na tliliniki laha hi fanele ku ya kona na le fiya bomu ene yi kule ngopfu na hina ndhawu yaleyo na hi vona le futhi lero ya fiya bomu a ku fike kun'wana ri nga ra pfaleka patu leri a ni tivi sweswi ku va ri pfuxile ku ri laha xithabyaneni ri nga ha tirheki no tirheka leswi mi nga swi vona laha fiya bomu exithabyaneni hi leswi nga la ka makhasa lana ya ni mi twile a ku na patu a ku na nchumu a ku fambeki hambiloko mo vitana vhene kumbe ambulance swi ta teka nkarhi wo leha ngopfu ku yi ta fika laha hi nga kona ene n'wina mi fanele mi famba mi ya ku a tliliniki leya le ka majosi lava va eka majosi a ri tirheki na ri vona va fike va endla nyana laha bilogweni lahaya xilaluko lahayani hikuva va nga fika va endla nyana xikotiri xa 100 meters loko kun'wanyana hinkwako loko ku famba kona mi nga kusuka ka hina mi ya ka majosi mi nga famba 2 hours ni mi twile papa ni khensini ni khensile swinene vuke kusuka la ka makhasa la awara ya n'wenhla ka nhloko hi kumeni mahungu ya misava hi lawo hi tiseriwa wona hi n'wan'wanati i bongi maluleke a hi tweni ku mahungu ya misava lama a nga hi tshembisa wona loko a ya hlaya ya ri yini ya bongi xiphemu xa vumbirhi lexi nongora ku Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM mina ni Khalanga Pet Mathebura kunjani vayingiseri wa mina ku ri nga yingisela ri kola Gauteng eMpumalanga eNorth West Limpopo na yi kumaka audio streaming ya Munghana Lonene FM.co.za tshemba ku hi ta va kha hi famba swin'we miyingiseri wa mina hi twa ku n'wangulo wa timhaka ta wehe fambe njhani sweswi hi la ku bula na Professor Themba Sono ne hi la ku bula na vona laha hi langutaka timhaka ta Sudan swi le ku tikeni miyingiseri wa Munghana Lonene FM loko kha hi languta timhaka leti nga le ku humeleleni a Sudan xana swi nga va swi vula yini leswiwani hi ta huma njhani miyingiseri wa mehe eka mhaka leyi ngopfungopfu loko kha hi langutaka timhaka ta leswaku ongeti a swi vi kona na le mahungwini a swi kona na le mahungwini a ku vulavuriwi hi swona swilo leswi kambe vanhu va le ku dlaweni siku na siku vanhu va le ku hundzeni misaveni hi ndlela yoleyo i mhaka leyi kumbexana hi nga tsakela ku twa weku n'wangulo wa wona ka mhaka yaleyo hi wihi a hi amukeleni Professor Themba Sono hi vo hi bulaka na vona nhlekani lowu hi mutivi loko swi ta ka timhaka ta matiko ya misava ku yin'wana ya misava leyi va nga va vulavulaka yo va yile va ku tiva va ku hecha ni se hi yo mhaka na sweswi ka hi ku nyika nkarhi wa ku va hi bula na vona Prof i nhlekani mirungula hinkwenu na kenisa Prof minkarhi hinkwayo loko ni kha ni vona switichi swo hambanahambana swa mahungu ku vulavuriwa ngopfu hi leswi swi nga le ku humeleleni a Ukraine hi swivangelo swo hambanahambana kambe ku na ndilo wu nge le ku pfurheni a Sudan laha van'wani va vulavulaka na hi timhaka ta ku nyimpi ya xin'wana yi nga va se yi sungurile leriya ra ku swi nga endleka yi nga ha heli nyimpi leyi mi le ku vonanini a hi sunguleni hi leswi nga le ku humeleleni a Sudan mi hlamuserile siku rin'wana ku xivangelo xa koho hi nga fika makumu ka nyimpi leyi Prof yi nga heli sweswi hikuva nakona a yi sungulangi sweswi Martin fana ku ri mi swi tiva sweswi yi sungurile khale hi 1960s loko Gafano Mary a ta teka xitulu a va president ya Sudan hi 1969 a ku karhi ku lwiwa ku ta ku hi ku mani lava lwa
akuluwa vantima ma-Africans na ma-Arab. That's why ku vile na tiko leri hi ri vitanaka Sudan Dzonga or South Sudan hi Xinghezi. Hi yona nyimpi leyi a yi ri kona, so kambe leyi nga sungula hi April lembe leri a ku nga ri ngopfu ya vantima na ma-Arabu. Hi ta vulavula hi swona loko hi karhi hi famba. Kambe mi fanele ku ri mi tiva ku ri a Sudan hi mixaka yo tala ngopfu, so hayi la yi nga hela ku nyimpi ya koho hikuva ni xo sungula hayi vo general Memedi na General Bohane lava lwaka ntsena, ku na matiko a le handle, ku na vo Ethiopia ti nga nghena andzeni, ku na vo Libya ti nga nghena andzeni, ku na vo Egypt ti nga nghena andzeni, ku na vo Kenya na President William Ruto a nga nghena andzeni, ene ku na ma-America, ku na ma-Israeli hikuva ni wona ma-America na ma-Israeli lawa va langutele ku ri hi mani loyi a nga ta hlula hikuva ni lava loyi a nga ta hlula ku ri a tiyisela vuxaka lebyi byi nga sungula kona ka Sudan na Israel. A va lava ku ri byi hangalaka, a va lava ku ri na America na vona byi hangalaka. Kuve kahle xivangelonkulu xa nyimpi leyi i yini? Xivangelonkulu lexi nga sungula hi April 2023 lembe reri hi ku ri hi nkulukumba Mohammed Hamdan Dagalo or loyi va n'wi vitanaka Hemedi na nkulukumba General Abdel Fattah Burhan. General Fattah Burhan hi yena lonkulu wa South Africa Sudan Armed Forces. And manje Hemedi hi yena lonkulu wa Rapid Support Forces. So manje ni Hemedi hi loyi a ri antanana ka Burhan, kambe hi vumbirhi ka vona lawa Mr. General leti va na masocha la ringanako about 220,000 n'wana na n'wana wa vona. Manje Hemedi u lava ku va yena loyi a nga vunkulu a Sudan. Burhan a nga swi lavi ku ri a va yena lonkulu loyi a Sudan. Manje ni ke Hemedi i va a teka ndhawu leyikulu ya capital ya le Sudan leyi va nge Khartoum, a tlhela a teka ndhawu leyi ya le Darfur, a tlhela a teka airport ya le Khartoum, a tlhela a teka ndhawu yin'wana va nge Nyala. So hi laha manjeni a teka vona ku ri na a nga teka ndhawu yo tanihi kwihi. Manjeni Burhan a lava ku ala hi loko va sungula ku lwa ke. Manjeni ke hikuva ni Membeli loyi u kumele support yo tala ngopfu ka ma-Russia lawa va nge Wagner Group ya Yevgeny Prigozhin. Manjeni i tele ka njhani kona? Yi tele ku ri Wagner Group leyi yi va yi nyika hafe Khalifa Haftar wa le Libya loyi a nga teka ndhawu ya Libya ya le ku humeni ka dyambu ya le Benghazi. I va kuma matlhari na ti-missiles na ti-aeroplane, i va nyika Hemedi loyi wa Rapid Forces. Hi kona manjeni ke a va na matimba yo tiya. Manje Egypt i va yi nyika Barhoum, yi n'wi nyika matlhari na wona, that's why va sungula ku lwa va tiyile. Hi vumbirhi ka vona va tiyile. Se Prof, ni ku languteni ku nga va ku ri yini lexi endlaku ku swi vonaka, kumbe swi nga va swi ri ku endliweni ho ka hi nga swi voni matshalatshala ya ku ringeta ku heta nyimpi leyi? Hi ku van'wani va vula ku ongeti ku vahangalasi va mahungu a va le ku swi vulavuleni ngopfu timhaka leti leti humelelaka le Sudan. No, ma vona hikuva hi va ngopfungopfu hi vantima lava dlayanaka.
va le Europe na vo America na vo Israel vona va na mhaka na swona sweswo hikuva ne Sudan na Ukraine ma vona ku ri va pfuna njhani Ukraine ku ri yi fane ku ri yi hlula kambe laha vo hi vantima lava tlanaka a va hungutani matimba ya vona hi ta ku loko hina va matiko ya le handle ngopfu va Europe na ku America na ku Israel loko va nghena va kuma ku ri no ku se ku karhiwile ngopfu va ta kota ku hlawula ku ri hi vo mani lava va nga ta va ta fuma that's why mi vona ku ri na nhlangano leyi nga kona a Saudi Arabia a Jeddah ya masocha a Burhan na masocha a Hemedi nga koti ku twanana kahle ku ri nyimpi leyi hela a yi koti ku hela va karhi va vulavula sweswi kambe va holova va hlongolana va tlhela va vuya vhiki leyi taka va hlongolana va tlhela va vuya endzhaku ka n'hweti va hlongolana so a yi kombeti ku ri ta kota ku hela sweswi leswi mi mi byelaka swona ni nge ma vona loko Gafani Mary a teka vupresidente bya Sudan hi 1969 a ku ri swona sweswi so swi sungurile khale 1960 so swi le kwihi hi le 2023 kambe ka ha ri na nyimpi leyi a hi leyi nga yi vona ku ya hela yo fana na vo DRC a hi leyi nga ta yi fana na hela yo fana na wona ya Ukraine leyi na vo Russia yi nga heli sweswo hikuva ni ma-America a va lavi ku ri Russia yi hlula so na koho a Sudan ku na lavo va le North Atlantic Treaty Organization ya NATO lava va nga lavi van'wani lava soxela ku ri va hlula hikuva ni va vona ku ri no ku ya van'wani a ni manje vona n'hweti leyi taka ku endleka yini a St. Petersburg a Russia Vladimir Putin ana na varhangeri va Afrika hinkwayo so manjeni NATO vo Joe Biden vo Israel vo Joseph Borrell hinkwavo vo Emmanuel Macron va rhumela ku ri vanhu va Afrika va yima na mani va yima na Russia kumbe ya yima na West so hi Cold War again leyi yi nga kona vanhu va hoxa makhari va hoxa timali ku ri no nyimpi leyi yi famba yi nga heli sweswi se loko hi kha hi hetisela prof hi le ku langutaneni na xiyimo xo tika swinene loko swi ta ka timhaka ta mphakelo wa swakudya ka matiko ngopfungopfu lama nga swela sweswiwani ka ku huma xiviko Russia yi ku mina se a na hoxi xandla ka timhaka letiya ta ku vona leswaku rivele ndo leriya ri hetelela ri suka a Russia ri ya ka a Ukraine ri ya ka matiko yan'wana hi ya helela kwihi prof loko xiyimo xi tita swi nga heli until nyimpi leyi hela ma vona nyimpi leyi nga heli hikuva ni munhu mbilu yo biha ngopfu a hi hleketa ku ri hi yena a nga ta tlula Donald Trump hi yena a endlaka ku ri ku va na nyimpi leyi loko Russia yi ku misava yi le ku tshweni yi le ndlwini ene munhu loyi a onhaka misava hinkwawo hi China leyi nga ta i munhu loyi a onhaka misava hinkwawo hi president ya America hikuva hi yena a controla ku G7 hi yena a controla ku NATO hi yena a controla ku G20 hi yena a controla ku United General Assembly hi yena a controla ku European Union ene manjeni loko hikuva ni Joe Biden hi munhu wa mbilu yo biha ngopfu hikuva ni u langutele ku ri America yi fane ku ri ku va yona leyi yi fumaka misava hinkwayo so a hi leswi nga helaka sweswi swi nga hela sweswi loko vanhu va America fana na ma-congress man'wani va le America va nge hi karhele tinyimpi ta Joe Biden a nga la ku heta tinyimpi hikuva u ya vo South Korea u ya vo Japan u ya vo Australia u ya vo New Zealand va endla vuxaka na vanhu va masocha ngopfu ku ri hi ta kota ku va na nyimpi ya World War 3 yi ta vika eka yona World War 3 hi ku khale na va vulavula hi timhaka ta World War 3 yi ta tisa hi timhaka ta mati kambe onge ta yi nga ha tisi hi mati yi ta tisa hi xiyimo lexi hi nga langutana na xona sweswi a ku na ku tisa hi mati a ku na ku tisa hi climate change a ku na ku tisa hi sweswo ku na ku tisa
hi vugevenga lebyi nga kona ka varhangeri va NATO. Nemetwel prof ni kese swinene nkarhi wun'we i professor Themba Sono lava a hi bula na vona va hi veka ka timinete ta nkaye ntsena yi nga se ba awara liya ya 13 nkaye ku nga se ba hafu ku bile awara ya 13 hafu ku bile awara ya 13 hi ta va eka hi nyizela va xipano xa dzumba na mina hi nomo wa Ike Ngobeni a kha fambisana na mchangani tanihi muhumelerisi hi ndlela yaleyo nongona ku ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela Khalanga Pet Mathebula ka Facebook hi famba swin'we hi twa ku n'wangulo wa we wu ri yini ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ka u ri na tona hi ndlela yoyoleyo kambe sweswi mingisero me ni pfumeleli ni sungula ni hundza hi laha hi ta va ya yisa mahlweni hi kota ku twa ku kwala mi nga kona mirini n'wena ndaka leswi xana u na vuswikoti byo haxa eka xiyanimoya loko u kumeka eka tindhawu leti nga le kusuhi na Kruger Gate kona hi rhumele vhidiyo ya wena leyi ringanaka minete u ri karhi u haxa kutani u hi tega eka @munghana @dzumba na mina ml @mchangani @ngobeni Ike ku tiva mani u nga va na nkateko ku haxa dzumba na mina hi ti 18 July twi kusuka eKruger National Park kateko wutani wa kala #dzumba na mina Kruger National Park #makomba ndlela Munghana Lonene FM makomba ndlela. Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM. Kuna vanhu lava koko titiroli lana va rhwa mabokisi na yini la ndzeni va famba va fake fletri na risiku va rhwa khopa va n'wi kuma ku la ku na khopa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa i phorisa wena loko u kuma i khome biya i ta tsutsumisiwa na attribute liya hinkwayo yi hlangane hinkwayo hi mhaka biya Hinkwaswo swi vulavuriwa kwala. hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM impela hi swi vula kwala n'we mi ri yini 0860002543 se a hi twi ku maqatha lama n'we mi nga na wo ya ri yini un'wana mingiseri hi loyi ni hleka Aye Khalanga Mfukeli. hi pfukile minjhani papa Hi pfukeli ni nge samba dlamba. Mara unlike dlamba le ya mbalula ya 70% mara before ni dlamba ni vone ngari ni ta va ni nga endlangi justice loko ka hi nga tayizi swilo leswi swi kha swi humelela angomeni swa vanhu vo famba va nga mbalangi a swi na vutsonga a swi na vugaza andzeni a swi na vumunhu vanhu va nga onhi ngoma na khale loko ngoma yi biwa vakhegula a va cina na hinkwavo va cina va nge tshama va cina va nga mbalangi swi hoxeke swinene swi hi yisa hansi a hi swi tshinyeni swilo sweswo hi nga swi pfumeleli whether wa ba next year a hi ku kombixani ho ka hi nga swi tivi kahle a ni swi endle kuma ka hi swi tivi kahle se hi nge koti ku swi vulavulela ngopfu ma swi vona no swi fana na liya Khalanga va nga nghena muyingiseri va ku swilo swi cince ngopfu na swiphaza a ni la ku nghena into details ka timhaka ta ngoma leti humelelaka ngomeni mara loko ka hi nga ri moyeni ni ta mi kombisa ku why swilo swi fanele swi cincile khale na xikola xi nga ri kona a xi ri kona mara xi nga tekeriwi nhlokweni na swilo leswi a swi tirhisiwa na mavabyi a ma nga talangi ku fana na namuntlha khale engeni byeli ku angomeni ku fanele mati anga ngheni ya tirhisiwa ku ve namuntlha ku na mavabyi yo tala but a ni la ku nghena ka yona a ni la ku nghena ka leya mbalula a ni la ku tshinya lavo famba va nga mbalangi loko ba madlala a va ya va swi endla tikhombeni a ve tshamba va vona vavanuna loko huma tikhomba va famba va nga mbalangi ya ikwatile miyingiseri la kambe hambiswiritano dlambadlambani hi leyi ya ANC hi twa ku mi ri yini ya ANC a ni koti ku yi kala kahle ku 70% kumbe yi less na mara lexi ni lavaka ku xi kombisa i ku ri loko ku va na NEC ya ANC tiministara hinkwato va tisa report from education mi nga va NSFAS haya education yi nyike vanhu vangani ku nga va vana vangani eswikolweni va kha va kuma xikhafu public works ya humesa hi nga va hi ake miako mangani hi nga va hi ake mapatu mangani maybe the SG i vulavula hi 70% based on the data leyi a nga na yona ya ku hi endle yini hi nga n'wi kaneta it's a fair things ka van'wani hi nga pfumelela na yena fair enough mara mina lexi ni nga xi vona Khalanga ni lava ta ku hlamuseta mhaka leyi ya ku ANC ka manifesto yi vulavule hi ku mobilize 1.3 trillion ya new investment up to so far president loko a tivisa i mobilize 1.14 trillion which is 95% ya leswi swi ri ka manifesto ya ANC in terms of that investment
a ni swi tivi loko ku ri swi nga va swi ri hansi ka 70% na ni vula leswi ani sweswo mi nga lahlekisi rixaka mi nga lahlekisi rixaka a ni ri lahlekerile very 70 wa tiphesente aka leswi va nga aka leswi ka manifesto hinkwayo na mina ni komba xigava hi xigava ku ri laha already ka ku mobilizer 1.3 trillion hi hindzile 70% ka that issue ntsena a ni vulavuli hi manifesto hinkwayo Khalanga damba va vulavule hi ku extender free higher education to the poor. NSFAS currently sweswi ni vulavulaka yi ri yi funda 1.3 million wa machudeni ya swisiwana ka higher education including leswi includaka ti-university na ti-TVET. And I'm not saying hinkwavo lava a va fane va fundiwile hi NSFAS va fundiwile. I'm not saying that. Maybe 30% out of 100% yi nga va yi nga se fundiwa laya. Mara ni vona ingaku in terms ya NSFAS ka higher education, the government of the day has done well. Government eka manifesto ANC yi vulavule ku screena an additional 2 million ya ti vanhu lava nga na TB, yi vulavula hi 90% ya vanhu lava nga na HIV positive ku va va ka treatment. A ni tsundzuki laha hi nga tshama n'wina vateki va mahungu miya mi ku hi lava vanhu veri va na ti-HIV government a hi va nyiki treatment. Lexi ni xi tivaka ku immediately loko i kamberiwa i kuma i ri positive i nghena ka treatment. Swilo sweswo swi le ku humeleleni all over South Africa. That's why na lavaya va TAC, Treatment Action Campaign, a ve se samba complain ku ri ti-ARV a ti fike vanhwini. Va nga va ku ri na another complaint, mara the government has done well kwalano. Kuna timhaka ta ti-entry level leni nga twa miyingiseri vulavula. Entry level hi lexi ka government sweswi swi nge i level 5. Loko ni xi languta minkarhi yo tala wena Khalanga xi ni byela hi timhaka ta ku xo lava matric nkarhi wun'wani xi ku xi lava na ti-license. Phela entry level yi katsa na maphorisa laya a ma se tshama munhu loko a xiphoriseni va ku va lava experience ku a va a ri phorisa. So what I'm saying i ku ri leswi president a nga swi vulavula a ku hi kombela ku ri mi scrap n'wina va HR mi susa ti-requirements mi nyika vantshwa lava humaka ti-university va nga hava experience ku ri va nghena emitirhweni a swi humeleli. Khalanga loko ANC endla manifesto hi 2019 a ku ri hava munhu la swi tiva ku hi ta va na COVID, a ku ri hava munhu loyi a swi tiva ku ri ku nga lutiwa. So based on the challenges leti ANC nga va na tona, 70% leyi SDI vulavulaka hi fikelerile. Ni vitwi ku ka vana va kuma gezi ra mali, vana va busy va le kumeka gezi. wa i rhandza ANC wa fika kwala. I 30 minute ntsena ku phela ora ya khume naru ka Munghana Lonene FM. So vula ntsena ku mina ni huma so lava landzelaka va xipano xa Dzumba na mina hi nomo wa Ike Ngobeni ta famba na n'wina ku fika kweli ka hafu ku bile ka awara ya nharhu kahle ivi kusuka kwalano mi ya tikuma mi khome xipano lexa xa khoma ndlela. Ike ima ni n'wi byela ku nongonoko lowu wa humelesiwe hi Ncindani Eric Mavasa. Hina hi ta mi tisela nongonoko lowu kusuka ka Sikhokoza Mnduku. Ingaku munhu tongisela masilava a mi swi lavi ingaku munhu tongisela leswi mi swi tisaka swona kahle futhi mi nga ni veni ka swona vayingiseri va swi twisisa kusukela hi Ravuntlhanu mi ri tani mugqivela no koloma mubyini wa kona ni ka ni vula sweswi mi mativa ni ka loko Afrika Wa Vulavula hi ta ku tisela wona kusuka aka Sikhukhuza. Mateo a ni tsakile ku namuntlha mi nge hi tihi ku mi ya dibini mara hi ku hela ka vhiki loko a mi kuma lebyiya bya mikhavi a hi yangi ne le dibini. Mateo ka Sikhukhuza yena n'wina mi nga chavi ku na miyingiseri hi nga ta n'wi teka hi haxa na yena Mnduku ku nandziha ka swona va lava hi nge te ya va rhumeli va hi tagela ka Twitter @Munghana Dzumba na mina ML @Ngobeni Ike @Mchangani loko rhumele voice clip leyi
lava va hlahluvaka va nga ta teka yona kumbe video clip leyi va nga ta teka yona i khi hasha a swi tivi ku yini na wena minduku